Governo Reino Unido serviço hamutu com o governo Timor-Leste, lihusi Ministério Saúde, atau hadiah nutrição e harailara. Compromisso ne Ministra Saúde Elia dos Reis Amaral, hatoba jornalista e Salão Palácio de Cinzas Caicoli sábado semana kodok. Através do apoio do Ministra do Estado Indo-Pacífico, né, Dr. Anna Mary, né, harimau parte através do UNICEF, será ia equipa de mil e tal suporta inannya, nabe maka atu suporta inansira, nabe maka bel ama sai uma mensagem atu ne bele hadiah ikan sareu mau di malu di sana rasi kita tena kata ia lawan sini maka inanyong magrai i namos malu di sana itu kata balais badaknya unisa itu bele hadiah ba ia fisika lo kognitivo ba atau motorik senia lawan ini parte da mista itu agak resistente estava governo United Kingdom mas bisa terkenal e será o United Kingdom assim nacional governo de Inglaterra atau bele hal perasaan dia i uli tese hoje tidak ne untuk ambil berbarak atau sabe de perasaan aku yang minta atau ne bele luis bagi sahabat itanya nasaun sira dan dia ba ia labarik sira na ben maka simpan pakrai i namos bele musik labarik sira ia ini ida Ya fatingan isang Ministra United Kingdom ba Indo-Pacífico Anne Maria Trevelyan informa Timor-Leste ne progresso significativo tebes iha area Saudi hodi reduz mortalidade hasai atendimento serviço no treinamento médico ba profissional Saudi sira. Nedehan governo Reino Unido orgulho tebes ba atendimento saúde nacional no iha komitmento pesquisa morisnian envolvimento atau desenvolve usa tratamento FOM. Fundo husi governo UK se permite atau apoio grupo suporta inansira by município adicional no habelar sira ne função atau promove tratamento malnutrição. I know what significant progress Timor-Leste has made in health in particular, in reducing mortality, in setting up health services and in training those medical professionals who can help deliver the program. Natalina Lopes, Jacinta Siqueira, STL News.